Ia, alo. Kwa umangia. Kwa umangia ngo makamaka aku le laiva. Asi tamalia mai o le Israel. A fai kele i mai moai. Ia o ngai lunga o Facebook. O ngā fo ia lau channel subscribe pai si. Ska mai support ai langa channel. Wa ke loele se channel waliva. Channel fo. O longa ingoa o whaasawina tai atu. Whaasawina tai atu seti o sepi. Ia o lea langa. Ma ia fo ingai update asi kama le umokango e koe whamakala ako fo lele. Ka wainga oko aku ngai mea. Ia ai e ka wakere whakalofa. O mea ngai e wainga o whakalofa aku i ate o tau malava. O loo mawhai o ngā viu maili ia la video. Ia ai mai sea i ngai tamamati nā matatua. O loo mawhai o ngā mai moa mai foi ia le video a lea wha. Ia o lea wha. Sau lea wha. Ia kasi a lea lunga lea wha koe kiki lua masinga. Ia o wha apia. Wa amakanga uma aku ale pisi o le amakanga o kausanga. Lea la o maua fo isingi ia mangua. Kusa o la tina le kaya o ke usu o ke soso ani isia o ka mai lang whanga. E ka pinga ka maiki. Ia ngaru leo awe ia lesi i le primary. Wala wa amaka le primary ia leo makua e kausanga ni. Ai alu ia e drop siang whanga ko alu e le kea. Ia malu akua ia e whainga luenga. Ia o le routine nga le whaingi. Aso ngā fua i le asfalele. Ai o ngā olingi kai au. O kilo kilo aku. O mango usaha uni. O le au savali aku i whafuke ai. Ai o kilo aku o saule message. Whai mai e stay in bed man. Ele o whainga luenga. Ia lai ia. Ia o le ala wa mawai fo i la singo ua wangoa. O ke sao whai ei. Ia mawhai a kua i loa singa video. Ai o le la ke sao whai o lo kango aku la a maka le video. Anga le la. Po le laikane awa ako. Ai au kilo aku le sao la le laiva si alo leo stata watu nuu. Le au maui isa la elu. Oke, pe wo wha akolu ai ngō wa ai langa lai. Oke, wa ai kua lai ngoa, o ingoa o mai o si o mako ia o fesili akulu ai ai. Ai ka o mai, ia e sa au ala o fesili, sa o fo e ala kilo. Ia a whai o le wha aperi si, ia o whele ko ngō. O ka, o ngai lunga. Ngai lunga isia o video ngai introduce aku ai ia au. Kele fo inga ia o story lai ka o isia o ngu. Ia ai fo ia koe ka o aku. Ia o lo ngu. O a o ke sa mai solo. O le ngu le ngā o se o kama. O se o tina. Ia. Ai a ko fia sila fia fo ila le ngu o se o tama. Ia fesili mai. E me fo ila ngai le maka o videos. Awalo ke do. Ko akele o kakanga moa. Wa makua i addicta au ko. Waile addiction nga o le polo kiki. Whape ngā fo ia. Ke fia o ke maka i polo kiki. Ai wakele alo kai minunga le YouTube. E maka ia. Ia nisi fo i mea iau ngā i lo so i fua malo no inga. Ia male o la malo lo inga o la kawhaanga o malo korua. Ia maa o le kele o nisi mau mea. Ai whai mwha nisi mai o le polo kiki a wa o le mea sawa.
e ka ke alu aku i le Facebook. Ai me se ai lunga le Facebook. Ngā ka alu aku o ako alu ka mafa u whāu ma fia le loko. Ai o lo i lunga le Facebook. Ia, ki ngā lo ma le ulu. E ki ngā le ulu. A le ala la a maka mua ai. A maka mua ai a whai kele i mai mua i le updates a skama lea nga o ngi le kai au lenga. Ia, o ngai mea ia whaapia. Le kai lea nga whasi oki. Le nga whasi oki. A whea le wiki i. Ia, whaapela o ang ngafi nga ko oi. E whaakau ko ai lo ngā kari. Laua fili. Mangkua ele o fili ai i langi. Le la whasa mo ia i langi lea kongu lea ai. E whaalunga kahangi kamingi. O i langi. E fili ai ko kongu a o le mvaenga lea le paua o lea mvaenga i lunga ia. Ia laka i kai. Lea langa fili mvaenga lea kari i o koe inga. Lea whasi o kia. E koe whai malaka i kai. O anga ngafi langu e whaakau koe. Ai wale o ngā o lea e pāpā ia mea kaua a isala e luma ma Amerika. Lea langa wale o ai a ngafi. O anga ngafi foi. Nga whaakau koe le miniska o mea ia kau fika. Mo le puipuinga. O le saunga le mu o i langi. Ia, o le miniska la le ia le vaenga lea. Nga whaakau koa ngafi. Ai malama mai ngi le vave au. Ia, ua oki fo i ua pini fo i isala i luma Amerika. Ia, o le sikala whaapea e ia i le clock tower. O lo o iai kokongu ia ngi kusikusinga ma wha mau ngā kai le woki. Ia o aku le lua afe whase furu. Longa winga laua set o le kaini. Lua afe whase furu ua le se isala ilu. O le mea le nga kasu isu e koe ka pii fōri nga mai. E le se mea fōu le mea le ua mafua ia. Ia le mea le ua wha kaungu o kaini. O le mea ua lewa nga kaunga. Nga whai e se fufo. I la whai kaua kui ngai kuskusi ngai. Nga amaka mai i le kasi iwa lima fiku. Ea po kasi iwa lima koru. Ia 1950s. Nga ia se mea nga whai e i langi. Ia Amerika. Ia. Ma le kasi iwa fiku iwa. Whapera nga avi whaamalosi ai. Ma whasi o kia ni fika ia a Amerika i langi lea. Ai lea ima se mea vo le whapera nga kauma whai e whai. O ngā la o le whausi a inga o mea kausili mga maka ukia le whausi a inga i langi. E against i le maa losi o mea kau e kaunga iai. I se loa vo i le a ia mpa o se a kui mena la langi. Awa malu losi ke lele oa a i langi la ko mea kau. Ia o mafuanga la ngā o komu whai e whai se whai ngari kai mingi. I ngā ia pui ai ni lalo langi. Ia ai mai se o ngā kupulanga. O anisala ilu ma Amerika. Ia malikele o langi. Salaka ke mawhau wai la i le ukufo i le sili le ave o le koa kasi. Ia po o ngingai ka ngaka. Ngai lo le wha umakia o le laro langi a koa. I se vaenga koa i ki.
Ia, pe o mafuanga ngā. Ia makaukia, makaukia kele. O le foi lango maka kui niu sanga po mai o Israel. O whaapia ia le se whamakalanga o whai e kai ia Amerika. Au kei lo o le lango a fo i e mai kai. O langa ngā warako amakanga, yeah, I mean, they are there to start and they are there to stay. O longa winga. Ele umase i longa ua maukingoa. Se longa ua maukingoa o le ale koe kupul mea le kau whai e ilang. Ia, ngā wako o ese mai loa liang. O le au kau, o le au. Ia. Ale foi ala ki lo kuai i ke lo nga kai sala e lulu ka ku le whakala ngoa mai o i e le au whaasala la. E reporters ma. O lai supporta e la ko le kaua. O nga ua whaapia wa le wakele nga le o ngofo sa o loko ia ka ngakai le ngakai ka ngakai sala e. Au ka ngaka fo i kongo i lang. Ia whasa moanga i lang. Ia runga winga lai. Ale ki kilo aku ai le ko akele ia e mese fo ka ngaka ka koa kongo. O kele lo pala le me interfere i fuama. Ma malo a fuama. Ia ka ika fo i la. Ia ke au. O kele o whapia fo ngale o lai 50-50. Ai o le mea ka ua ia ka koa ia. O le kakalo. O whea e o iai po o koe lalo ia amia. Amerika ma isa la e lupe koe lalo ia ilan. Ia o ai lava e mang malo. O ingala iai le ali. Manunga whina ngalo. Ia. Ia. Makakalo fo i mo ngai kako o aro fo i ole atu no ula e au maua i oi i sala elu. Ia makakalo kano mo i sala elu mga i kangaka fo i langi ma Amerika. Ma le lano langi a koa. E pawanga ngaluenga kako e whainga o le suru wha ia i le kakalo. Ia o ngā maua mai e leo le kari. Ki kilo lai le ako ngu leo i lang. O le le sipi ko ngu i lang i loke vai ako o tira e po. O i ngā le ai wha apea o la waku vai ai ko ngu i ngā. Ia wha asa o mai a pea whai e se pea o i ngā le sipi ko la waku vai ai ko ngu i ngā. Ia le amia a isala elu. La lau whaapea o makua i fia ua mawhainga sao. Ma waku vai lungo le lau ele a ilang. Ma whaapea la o le a whai ngō fia i fo ele i inga. O ngā whai e isala elu nisi ngai o inga ma. Ia ma le kusa o lea e ko alua ia le au lea. Le maenga lea isala elu ma Amerika. Ia o tira, o kikiro pea o tira. Tira, o mangua foi, o tira. O le kamao. O le ingoa le o le kamao a pela amo. Ia. Tira. Pe ma le ingoa ngā o kamao a pela amo. Ia. Pe fei, Ia vai saula e ngā amaka mai ia a kamu ma Eva. Ia whangau mai ele la interesting fo ngā le pea ka koe o ngā o ngu o mangei mai mua. Ia awa o le kama le akali i e o le akali i o le koe inga le anga kai ia i langi le o maliu. O longa suafa o isa maeli. Ni se vai, ia wā o kangaka ni i piko ungi o Middle East. Ngā kupunga mai i le siakali i le
ia mo e lai le o malama au ke lori ko ke le au ka ko ia sa mo wa ka ko le ko ke li siango mai ko a anga le loku ai man ko foi la e le ska ka ko anga le loku ai le fia fai ka ku spa ia ma fai ka la i kala la ni mai nga vai kai mi le kupu anga mai mi se ala o ko le kenisi ko le kenisi le ia kala mai ka ia o mo ka ka o le la lo langi mai kamu ma iva fa solo mai ia o la nga kupu langa o apelu o sim o ai foi malesi fa nga wa aka mai va wa ko akulu ia apelu kaino o kaino ia masin o sim o le nga kupu langa la le sim le sawa ia ele wa fia fai fe wa ku wa le fai video le sawa ia ia noa ia kusa o loke mai ka wa ia kanga ka wa ma kupulanga ai o kele mfai mo fa ya ko le ka yo ai ya ka wa na mo kele o mo kingoa ai laka ia ila u fa asua ia sawa ile ia noa ia fa asolo mai ia tira le na ingo ai le spiko o le o ila ia tira ia mawaloa ia apela amo la whaanga wai ia ngai lang whaanga le ko lua ia isa maili ma isa ako lenga whaanga mai ai lenga whaanga wa ia kopo ma esau ia nga lea la kupunga mai ai na kusala o ia kopo le kupunga mai e ka ngaka ni e kongo I lani o Iraki ia kanka whapena mai si api kongo o mai e ole e pika kakau whiwhi e kakalango ni mea pa ole e whaasua puleve pe wo ki kilo a kui ngoa ia ai o isa ako ni kupunga mai e la kanka ia isa la ilu esa ia nga pe ia esa o ngai o nganga o le update si askamale sa mo le ia o la o live lenga fa ia nga sa fa la o live nga fa kwa amani o kwa ngoko e delete pardon me ia ana ma liefo unga ele manga yale amakanga o le video onga o lo ke ka wa kilo fo ile kusa o le wa fa ya ila o fa ka inga fo ile pe fa fianga live I lunga o le lunga o le YouTube awa o le live ya lunga o le Facebook pe ya o le mea fu ya ke au wa fia ka usanga o ka fa live lunga o Facebook le ala ka mo fa fo ile e fa ni ngai live lunga le YouTube ai o kele o familia ai wa fo e le kai anga o so ma fo o ke alo ke live lunga o Facebook ai kalua ila nga wa se la le ya o videos se la le ya o videos nga wa lunga o le YouTube o short ma long videos ya manguala wa pasile sfulu lua ma singa pasis fulu lua ma singa olonga winga e kakanga ko e make more videos e ko e makaile watch hours awa se fulu lua ma singa maua watch hours ai le koa subscribe me alanga o le alava ele monetizing le channel le afa but it's okay ele ya si ele umanga e monetize pa o le ale me ala fa o le fa ko ase la videos wale ka ke vai o le kele mo fai me mai lunga ya la fo ila wa monetize o nga o fa nga o le nga ya mai nga kai
ia o le vaiaso ua fai le video, o le vaiaso ua le se video. Kusa e once a week. Ia, le lawa o kaumau wanga ia vangoa. I lingi masinga. Malisi mea. O koe ngofo. Whapea o makilingi. O makilingi ngā. Kusa o le la koe repeat ia mea ngā kwa makala ku le like. O ngā waave ese mai le video. O ngā o le mea ngā ele ngaka i ngā le maanga. Ia le whainga le amakanga o le video. O ngā la wape ia la kele o lai ma o mea lai whai. Ia, ele maanga ia se kilo se kangaka. Ai koe whaare kongu foi whaai unga. O fiu e su ele mea kape ele le live. Wa uma. O manga awe kape. Ai alau ke kilo ko ai le X. Le mea le X. Whapea au yangi ke o mea le X. Ke o pe ko ai ma le live. Ai le ai. Ngō ka ngwasonga o omi a wawhai ngasi umi wa lewanga umale wa manga wha ako whaama inda. Alai, nā le camera. O ngō lai su ele mea e ka pē ai. Ia, ngā lawa maua. O longa le leila, e wa alfo ila mea fo la ngai le leila, le adu ai whakaikai ma su e fo i wai e ke le na se mea fo i so se mea e ka ke whakaika ia lea lawa ui loa whai le lai. O maka i loa le ila ulai. O ke aka, ai o koe hika whapea. Ko kai, kua le maanga ia. Mea la ngā, wa mai mau, ai maanga ia ngai au whaasua le he kong. Ia, a kongua, ia sisi o mai mua ai. Ia ai whaamelawe ngā i le o le leile amakanga. Ko e whaare kongu whaai unga. Ia, ngā lau koe ave ese ai. Ia, ai le se mea oi ai. Wai ma whaingo koe se aku ia. Mai mea la ai ki lai kongo o le video ngā. Usala o maki. Masinga ni. O whapea. A koa kongu ale se laua o video si. Kala kua ngasi. Sa whai mai ei la le. O le live. O le live ngā whai i le Facebook. Wa fo ila wo familia i le live Facebook so se kai nyai. Ia. La lango kango lea download. Ai sin i lunga le YouTube. Ngā lau se lau le lea ia le o video wa post. Whapea lo la ia. Ia. Lea wa se lau wa kakau. Ngā makango koe ko angai koe kau whaingi videos. O le whaalawe lawe lawa. E whai mai ana o mawhau ke alu e se male polo kiki. Awa o ke kala ngoa fua le polo kiki. Ia. O le mea langa. Ai ke sawa o ke kala ngoa i sisi mea. Ia o le mea lale ngā a kou sila mai au videos. E le ilo ngā se mea e sasa kua ia la whaasua. Ia. Ai ale kai mi o ke e asinga waenga fo ile leo polo kiki o ke fia o ai ia ngā o singa pa ila i kiki ai le whaapia se whaasua o le a umai se video ia e kau wha i kiki ale me maria mankua ngō walu i sa moa i le kapua inga o le pāluka ia o inga ke le o le mau story ngō sau maa mai sa moa o ke ongo whaasua mea e koke ele i whaalongo ele ko akele mea fo ila ia le mea fo i e whaapio pio ia e sniki solo i kua ia ke le fo ia whaasuanga i le wala le o le mea ngō fo ia pia i o le mauta Samoa. O i ngā la leo ke whilo ai e kāka. Awa o loka i ka inga i le mea i Samoa. I Samoa. Ma kua le i lo ai la kongi mea o kukupu. E ka ke whiu ka ke whisili ako. Me, aksira kule mea. Ui, e le i loa. Ui ngā whai mai, ai mai. Ia, a o lo ngofo la ia pia e whakani malo.
mo walu i le mau Samoa le kaimile ngo Samoa i le paluka. Ia oka le kele ia whaalawe lawe la oa. O kele ma whaingo o sea inga se mea nga sea mai ngisi a ke a upo sisi o ke pui. Ke pui i le kangaka wa o lisi kangaka lai whaasoa mai. O lai ai langa lunga trust. Lunga trust ia ka ika. O la fo i whaasoa mai e whiwhi. O lai whaasoa whiwhi. Ia ngō sau loa fo i le maa uia o ke le whiwhi. Ai o ke alofa i le kangaka ngā whaasoa mai ni mea. Maua mai lai i ngai kangaka i ngofo i piko lea i le area le ia pia. Ia. O le māsinga la lengi. O le māsinga o lo waswhāngau. Ia. Ko e lua aso. Ia o ngā a koa loa lea. O lo uongos furu koru kausanga. Ia. Iling kausanga la iki. A ka whaalongo i e wa se lau. O va se lau. I va sfulu, valu sfulu, fiku sfulu. Ongos furu kausanga o soifua. Yeah, there's a lot of years, even 50. Pea ka ko ki kilo ngi makako va ai. I le mea wo o yelingi lalolangi le o langa o ua vave mali liu kangaka. Yeah, kako riti lo nika usanga skele va pengi. Yeah, ile ia se sianganga e o mainga le anganga whawhikai. Ia wale ai le la uongo kolu. Ola, kele ngā kausanga. Ale asau sila mai. O fōlinga o ngokolu, pe fōlinga. O pe ele fia o ngokolu mai whesiri. Pe mai fia o ngofiku. Ia, kele ngā kausanga. Ele I whai ngōfie fo ilaka I ka whai ngā malanga. O kas whai nika. Ile kele o le mau. Pe o le ngako sawa vali lunga o le Rocky Road. Rocky Road le. O le Rocky Road. O le Wavy Sea. Wa mamai si mea. O le lunga flat. Kusai ele is more fo ngale ia. I whai ngā malanga. Whika ia ka koma. Kele o le whaafika uli. O pōpua ngā ringi o langa. Sau, they come from every direction. Ka kewa aku se me kupu mai ia ai. Ia sau o le whaalawe lawe ia kusai. Le whaalawe lawe ngi koe whaalawe lawe. Maa ngai a kele ai umase maa singa. Ai ka kele I whaalungo aku se whaalawe lawe. Ia o wa o le ngā kulanga kako. Ia, e maa lia fo ila, wai ese kangaka. Ia o le si whai mai. Ia, ele o si inga, ai manga kua. O ingangi o aku e whailo maliuma. O umanisi me whai pia. Ai ke, e ka ilo e pole ase ko ulangunga. O lo ulangunga. Ele se mea la apopole I fuere ngā vai. Ele o koe kukusa ngā vai kaimi maningi vai ka. O vai kaimi ngi. Ia e mese ia kako ia le I whafo. Ko eria Samoa ia langa o Samoa. E kakaunga practice ia le anga ngu ia male. Ia le wakako wo mai I ngi ako ngu. Ma mai e le anga ngu. Ia e whaia I o lo iai le aka mai e whaia. Ia male malosi. Vai a whaaki mo fo le anga ngu. Ia e kau fo le anga malosi. I le whaaki ngunga nganga ngu. Ia ma koula ia le whaale o malo losi ke le. I kusa le winga lau kala.
e le o malolosi ke le whaakingonga o le angangu fo le a deep le angangu le loloko le angangu ia ma ko langa le makua i manga o mia le whaafai wa fo le wa ma sangi ko ai fo mfanga ile fai mea fai ngofi ia o ke le popole ai a whaapea i ka whikulengi man ia whaafeta ia whaafeka there's no wrong or right, there's no bad or good e lele ia a le nisi lele a kumo fo lele ia paulani me fai ia prepare lo sa wa lo ia tuila epa fai insure ia makingoa ia wangi ka mo e solo nai fa ngawe e kausu e mengi mea e fai ai lo me sea ia pe a fa pia ia ke wo aku lo ukai mea wa wo mai uma o Facebook friends o subscribers ola ia longa winga e kaunga fai le insua fo le lua le 5 milionga o amoa ia fai aku ai fo ele fai ai e pule ane iniki ai i le mea e loa e kana whianga ia o le mea langa o manga au ko e whaamalosi mai fai virus wai e kai mi pe oe pe wa pisi wa ke le ane mawhauwha ia kai mea o mai e pe o mawhua ka whawhape ne i whai se virus o le YouTube channel ai le whapea whanga le o kanga unga o loka fia sa kwa ke popular po o i popole ngā mea popular whapea e a kāna kurunga le langi ngā whapea mai le o ta mai le langi ia a fia mai la ua fia ngā a le whai YouTube ua makua i lawi loa oi ia sau la ia ngofo i lo ui kūkau maka ne ai paule mea do good ia mama loto ia mawhaionga e whisoasoangi e o lo o fia maua la whisoasoangi ia those who less fortune than me than you kanga lai manga o mi a kako alo lufa iai o e matitiva evo ile kala a Yesu le nga fai ile mau oa o le ale kala le polo a inga o le kala le mau oa le anga nga fisili a Yesu o le ase mea o ke faia o ke maua le o lai whaababa ia o le ale kalia Yesu ia ma ia o mangai ai mau kusi kupe umama wa counting ai fau la ia fiafi alu e fo ai aku eu makiva ili fai me ke alu e fo ai si aka fai me ke alu e ave ka makiva ia e sawa ia fa sa o mai ia pe a fai se ia ole vai aso la lengi ia fa manga kunga fo yo milestone ele ni pa ki o uska ka ke fia ke le o ke nice me o pa ki o ke fia ke le ke fai pa ki ai po wa ka makua wa amaka fo ngo manga au I think in the last 5 years nga amaka inga fo ila ngonga fo ma fo nga fapia fa ngo fie me o me fo inge o lufurukas ia o isi fo ia ka usanga o fa manga ko e kako ele ai se o la fa nga o ele fa ia se lufurukas fa kekele fa lufurukas reception ma ia fa solo mai
wakau mei e se ma reception ai whaongami o whale fo i e function room. Ia o mai ia sau wā o le si ko a o le mea le ke fia whai a koai. Kusa ngā maka mai lo la ia umale umakua whaasolo mai lo longa lua. Wa ka umai ali ko ngā rufu kasi mga awai ia. Ili uma bole mga awai rufu kasi pe rufu kasi lenga whai mua o kasi rufu kasi. Ia whapea ia lele. E si dia ile ngā whai mai a ka me kikia po le ale. Le ko ngā rufu kasi le mga awai. Ia ile kele la rufu kasi ngā. Kusa le wa me ima ilalo le levo ilalo. Saule si rufu kasi. Ia alu wa me ila ki fo ai lalo le kusa le fasolo solo mai la. Fasolo solo nga me ngā. Wa alu ya fapenga. Wa mawalo le mea vo lele. Wa le mga ngā awa ka me kingi rufu kasi. Moko le mga ngā awa e inviting ka ngaka le mga ngā awa. Wa mga ngā awa e whaianga o ngā mako. O la whaanga ula le ngā o misi onga. Ngā fo i mai kusai ka ilu furu kasi o lai o i misi onga. Ia fo i mai ele i mga ngā awa e whaingi ilu furu kasi. Ai ka umu mai o le ai ka penga ilu furu kasi. O ilu furu kasi la ngā. Wa koe me inga ilunga le levo. Kusa wa koe me ia kufo ilunga le levo nga ilo isi ilu furu kasi e lua ia nga soso o le ilu furu kasi ke le a ngā mua. Wai ko fiku. O le longa whaala ma le longa whaa ma le longa lima. Le angai o i misi onga. Lufu kasi le misi onga fo i mai. Ko a whai lufu kasi wa me i lunga le levo ngai lo le si ko a lua le lunga ako. Le maku ako. Ia fo i mai ia mai maali e. Kusa e fo i mai ia misi onga le longa whaa. Ala walu wako misi onga longa lima. Kusa la ile i wheba ai ia la ua ia. Kusa pe whakausanga ile i po le koma le whakausanga. Ele i wa ai lesi lesi. Wae e alu lesi fo i mai. Ala wale ai lesi la wai. Ia fo i mai fo i la longa lima. Ia o le fo waka penga ko lua ko ale mga ngā awa ni lufu kasi. Ai fo i mai fo ia la fo waka penga ko longa lufu kasi. Ia la e level le malonga whaale anga sa mua mission. Kusala wa mawalunga ko ia le level la wangai lo le longa lua malonga ko. O mai lo ai le longa ungo. Paki lo mali fepu. Longa ungo fe kawi le ya mal covid. Ia wale ia masisi Joyce vai ia lava i. Nyoi e vai ia mia vai leki ai le ai manisi nga mako wa. Ia vai lo alesi. Ua kakala wale isi covid. Ai pini ia nga mako kusa le wa manga ia le whakaika inga le ale rufu kasi le wa vai kanyo covid. Le wa follow ko i manisi awa. Nga amai la nga kalangua loa ia mai ia maua. Ok, le mga o se lufukas. Please. Ia. Ni ngala. Mako loa whai langa lufukas i kai le si fale. Mga ia si fale i kai le siti. It's a function room. Kama i elekele. Nga ma aman ma whangau. Ma ia. Makai ko lua le. Vaenga le wa whai pui. Ia ma grandchildren. Pawanga. Ia, te vai. O le wingo le kala. O le kama whai e kau whai ngofi e mea. Awa o le mea sawa. O le sifo. O le mea sawa. O le kele o isi whangau. E le manga ngā awe whai ngei mea. E le la vea ai mama ua. Ai, o ka koua. O ka koua. O lo whai nga ka inga mea. O nga olea, ia olea lo falava, Ia e ka whaaso ako fo ila i ngai whaangau.
ia e ala fo inga fai o le alofa. Ai fai mai, we already know. E ke lua alofa ia mako. Ia, o le si fo i kainu. Pe wa fa akau excuse fo i fai ngol kala le nga. E lisi, ia, ai o lai, se uma ka ko uma fau fau inga mia. E ko fuar ka ngaka ia malanga ia mafuanga. Lea la o ke kau so a kua si o wha ngau ua whai ia wha ngau i le kaimingi. E wha whai ngō fie mea was wha ngau ele aise grandparents ele alofa yanga grandchildren. But wasui fo ima fau fau malangonga i laka ika kilo i whai ngau mea. O laka ika kalangoa vai. Wha whai ngō fie le whai nga ai bifo ia kupe e sefe. Waile i yo o le loloko o le manga o mia o le kupe a waha ia whaangau. Mai se ai kainyo a uma. Ia mea whaafua se e manga o mia i roa se le ni ia. Whaonga ma le kakau, whaonga ma le poko. A wai e le whai ngō fiene ma o ngei mea o kupe. E ke whainga luenga. Ia, mon mea le whaonga ma le aka mai, whaonga ma le poko. Mon mea le kupe o isi wa hard earning money. Ia, o laka ika ne ngā whaukuanga. Ma le awa onga, i laka ika ia whaanga. Awa maua se kupe. Ia e poko e whaonga wa ka ke vai aku ki ngā le lava vai le kai au. Ai kuku ai runga i o whainga nuinga. Ia o mai le lava vai ko e usu o mai. Ka ke vai whaku ia. E whawhiwhia loa a maua loko kongi ia e manga kua. O lau kupe ngā maua mai runga o lau. That's hard work. E le whapia a e anke whainga luenga, inga luenga fo ile le whainga ka. Ngā ko aka uaile o se hard work, po se hard working, o se hard earning money. Le ai, e ofo e mea pe ke alo ke sao wha ile ofisa, po like sao wha i e ave le loli po le pasi, po le a o lai ke usu le kae usu le maruru, o mai wapo, usu yaso vevela, lai fia ngofo le ea, ai usu, o mai, ia, ai maua lole, kupepe o le alu ale ai mo, alu le aku. Ia o le sikaimi o e ka whawhau. Spend ia ngai quality times. E have fun, ma le ai. Le ala wo koe sa. E koe a makanga whaimia o vido sa e no. O isi o me whapea. Yo kale lo lapo. Wa e me kalangua ia. Ngat pau me o e ngat koe o al polo kiki. Wa le kele o le kala o me al polo kiki. Ia. Waleva, e lea so waleva mo fia sau e whai aku sau vido. Ma ko e o le fia ai. O ngā o wha makalanga i e whai i le palemia. O ke ngofo whaapia. O ke ofo ingi kāngaka. E kako uma e ika le loko. E ika le loko. Ai mesea e ika waki le ika le loko. I le mawhau le whai. A whai o sila mai la ko umangi le whai a le mawhau i le awhionga i le ali i pandemia. Wha mule ku uia. Ke ofo ia au ko. O le pandemia a kangaka Samoa. O le pandemia a kangaka Samoa. O kongia. E sanga whai umeriko whai i le kai o le ako kai o Samoa. A lai koe o ala ko ma koe whaaleanga upu ia. Ai awa o ngei upu e whai o ka le pepelo. Pepelo. Ia le ngau whaakapungia kua le nguko lesi. Ma koe
Mo walu fo i Facebook ko la ko ki lo fai kau fa. O fai kau I ko mingi o ki o ke le alu ni peita kangaka ia e alanga uloa. O ngau ke maka I lungo le Facebook. Pe a walu Facebook. La kulia o ka wailanga le isi so. O mea fo ilia o ke tisa kui ke le ia o kofu ilia. Kako supporters fo ini e share ina ia whaakakala ngoanga ia. A kako share ina. O kai fia makari ele a vainga nga. Wa fo yore mea nga lai manga nga awai. Ia kilo umai de aku ngu o sa mua malela lo langi. I lako whaakala ngoanga i e whai. O longa winga o lea kau kef so soangi le vainga dea. E wha popi ulala ko post. E lea ia se mea e silia ia au. Le kako mai kako kala ngua I wha apea. Ka ngoe au mai quote mai se kala le au vainga ia. Nga e wa ai ia nga e kala ngua ia. Pela risku seki. O a makua I o uofo. O le kangaka le o puloku. O ke sa ele kai minga maa fuka ia ke le fa ku nga mangu fo ia nga mako maa fuka ele ma fu anga sa ele ma ia fa malia ko isi kai mi e ka usa si fu I fa no fa makana ai sa mako maa fuka ile kulupu I mea la yo me o pisingisi ia kasile nga makaka ale ile o puloku e fai pisinisi la ia. E pe o ke leiro pe inisi pisinisi nga iai. Pe la o pisinisi le life vantage. Life vantage. Nga mako iai. Pisinisi fo ima ngai Amerika. Ia. Le mafu anga fo nga nga lengo uva ai ia Amerika ngo o ko I Amerika. Nga mawa kuma se tasi fo io o so. I le Mayor Convention nga whai ngai Amerika. Ia wa o le kampani la le nga e kokongu o Utah. Ia e maanga ia le products. It's a really good product. Ngo moni mawinga e au ia lo nga. Nga mafu ai o nga o fia o ke tioni. Mo walu e se ai la o experience. Ia ma le hope fo le e mawaisinga se lengi wai e po le afo ia lo ka lo ia nga ai a fai e ka ke lo ele mawaise mea ia ele se mea la nga ai pe ia nga makanga u mafau e joina o nga o lo manga ale fuala ia mai ke le afo yo nga ia nga fo I self me fa pena ia au kere o koe waleva o le lua ke sulima. Le alanga mako mafuka ilama sa iai I kokongo o le mako lainga lea. Ia. E iai fo ele si o ingala leo ke masangi mai ai. O ingala leo ke ilo ai. O lea fo eo ke iai lunga le pese. E le pese si onga asi uso lea nga ke le po mafuka ma puloku po le ale mea ua ia. O ke le iloa ni vai nga. Ai le pese asi uso nga irunga le yo si kengi. Ke le ilo po la mea la ka si kengi. Ka maali I aunga winga. I la ua uia mafuka. Mako mafuka nga le. Nga la ia ilanga pese nga irunga le YouTube o lau ke iai lau ke pēkinga mai nga langa pese le pese e winga le tina le lei o pe ia nga fo ingo fo masea irunga o lau channel ia pese nga ia kousila silai fo ia o lele ia o kasi nga o kaling o ke le siva I lunga o sangi. Ia,
O ngala mafukanga lea. Wa o le mako vido langa. Sa iai fo ma pulo tui o ile pu enga le video nga. Ia le la mau ke masa nye mafuka. E ngaka lana ui walewanga le ko ia ila le mako le ko e fai umama ko. E ila le sianga luenga ninga fai nga luenga ai ile vainga o kamai kiki e mai. O ke lo langa luenga muli ane nga. Ia ai o solo fai lo isi mea ia lea o whanongo koe. Awa ai, o kaimi lava o ke wa ai ai i langa pokalami. Mo wa ai au whaasala lau mai ai. E mawhainga fisosoangi whainga o meanga o sikisengi. Kaimi e whaasala lau mai ai o whaapea. E aro mawhau ke whesili au whaapea. Ai se e ongo o ai fuakangaka. I lesi kangaka. A whaapea le mana po ai ia e wai ia nai o tato tangata matua fo. Ia po ngai fo i o sumkuange whaale le ingilisi. Le whaale le whai kau le ingilisi. Ia pe le fo le kanango le ingilisi. Ia alu ale o le uso o le kuangange. Ia po whangau. Po le anti, po le anko. Le kongwa lo wainga. E sosoangi i le apala ino mea nga. Wa ele aya ia ka ika ia wa o ka ungu mai loai maku ka ungu mai loai i ngai le iwa baru ia skaria ia o le lua afe ma le kolu loa ngo o whaingai ngo wapala ia ia siki sengi ma ua ia ma la ufa ma le ma ua whanga ele enga ka ua po le malama i po le o le whai kau le ingilis. Ia, po le malama fo i le winga o le fesili. Ia, e manga umiai la, ia se fisosoan. But you don't need to try to pay someone to do things for you. Ngai ia kako. We have people, we have families. Reach out a kuia i fisosoan. Nā wa ai o whapea te ai masemia e alai na mga umianga o fua iai. A kaimilanga o lauke ele ingi o langunga fo e le fia ia pulutu. Ai kusa o le e fesilingia e au o le o iai. Pe ai se po wale ingi kanga ko ingai e o iai. E la u post ma la u komingi nga whai. Ai kale mai ai lo pulo tu ale ma ke whaalungu lungu ma lo ko olua. Ia o langa kale la nga makua i o nga o mai ai ke au lo le fia mo. Wapea. La nga ke lo le ia awa ue ongar ko mingi. Mai le ai se le anga o la ko mingi. Nga ana nga le fia ia pulo tu. Ia ke au ma la ko mingi nga whai. O nga o lai whai ka waku. O ke against ile mangaku o li mongi lai fai mai i la fa kala ko nga la fa pe ui no nga winga la wanga lo ia o nga o le alo fa ke o ke le lo o nga ma kai lo ngo fa alo ngo moa o la me la nga fai o ke le alo o ke makamaka nyanga lai Whakua walu ke makamaka pea ua wangoa fo inga le wo. O lo fia i loa. Po fia ko ngwane sai le iai lea. O nga o langa kali le nga kali nga whaasolo ai kua ia lea. Ke le koe fia makamaka inya. A kongu a whaapea nga ke mai moa mai lau video ngi. Nai kari kongu le lau kala le whai. Ai ke e loa. Thing last week. Ile amakanga e o le vai aso. Nga whai mai ai kusa le kali me le whakakala moanga a le pale mia ma ile poka la mele a tapunga. O inga nga makua i o ilo
I lo le fia. Ia, malu loa whai ai lo lau kōmingi ke lea. Ke lea. O whaasala pua, kaku e poloku, ka puni ia lo unku. Ke lua le kukusa ma lea whiunga rea li ipale nia. Wa ki ngā fwoi, anga whai au kala. Ne kai o lea kōmu. Ke lea au kala nga whai e. O prepare fo yo ke kali e pea kali mai lo kōmingi. Ai o mai kai mini. Ele i kali mai ya. Ia, wale pea ke vai a koe le o kali ni i kōmingi a kāka. Wale le ma whauwha. Ma koa i alu ilu ma le ma whauwha. Ia ai o ngā luenga ngā luke i lo sawha ngā luenga fo i oi. I le ngā sanga wa ia si ka mai kiki ngai. Pe kolus furumu kupu e o kausanga. E ti se e pola si ka mai kiki o le residential, le disability residential home. A le sauwha malau mai anga lo ia. Ke alo whai ngai kanga ka mama ia ai kusa lo ke whai aku. O le kaukala sa au yang ngā ruinga ngā whai. Awe, ia le wo ka waku. Ia wo whaapi ai. I need to make more videos. Just to help for ye support I for the channel. Ia wai, ai longa ia se si rungo le YouTube ele o la koe whaisanga video o ngā o le manga au e fia monetize. Yeah, everyone, every channel ngai e wha monetize. Ai wha koe la lau kala maa ia i le au subscribers. E umai forke le si masi. O whase lau fiku lua ea. Whase lau fiku lua. Alua luloa wa leva wa owa mane maa singa le ese video. O le pisi ya. O koe kangolo koe kope aku ngai video se lua le ngasoso o muli ngai. Kikilo aku nga hoi. Koe me i follow i lunga subscribers. Wa mawale whase lau valus full. Nga umaloa videos nga po le 2 weeks ago. Ai o koe kikilo kwa koe alu iwa fo ilalo i le whase lau fiku wha. O le mea la lo ke whesilingia. E kanga ia mai o mai wai whapenga unsubscribe koe o mai koe unsubscribe. Ia, vai lai le kele, kusa le valu le ngasi iki ai ngei i ngā ua uma video se lua. I le 2 weeks ago. Ai ale e uma kuale 2 weeks ago le wale se video. Ma koe aluange ai la lo le fase lau fiku wha. Ai se ai le koko ngia pia subscribe. Au ke le loa, o le mea ke fia akai. O kangaka mai e subscribe ke a. A ko ngō le ko akele o ngō lau ke alu o subscribe ya lako. A oisi. Ke le loa pole mea o mai mawala o video si e subscribe pa iloa. O ke loa lali mele o fia iloa ke mingi. Ma koe o fia iloa po e lenga o mai unsubscribe. Ai se yo walu. O ke unsubscribe mai yai malako. Wale lawo mai wa koe ave e se lako subscribe. A leo ke subscribe pa yai alako. Ia. Ua mau fo e la unia fo lele. Wa kauleanga i fo i malauani. Wa fo i ele kai ngā whea. Po le mea ngā o mai e subscribe e mai leia kua ia o ke subscribe. Ngā uma koe o mai loa koe ave e se lako subscribe. Ia, ia wale ami o le anga whapenga. Wa ia o le se mea e le ngā o sa moa i e subscribe ki lau channel. E kele fo inga i kāka mai isi a kungu. Ai o ke fio sorry a ia. O ngā ele o mala ko i lau nganga le whai ia o videos. Alai o mai ia subscribe a. Ia e ko a kele malisi mea o ke alu fo i o subscribe solo a. E le ngā o sa moa lo ke subscribe a.
o ke va ai aku le fai mai le si o ia o le new creator ia o le new YouTuber ia o walu loa le o subscribe pa ia so ani ai ia o ke le loa la po na o ke le mai ka wai mo o mai sia ko o ngai ka palan ia mai si mai o Somalia o Nigeria ia o inikia o ia ilo subscribe ia wa ia lako video san mai ngai e fa makala mai ai how to be a YouTube creator, how to create a YouTube channel, how to monetize ia ora o mea la o fa kelu o fa longo solo ai ia mo kango le e fa nga mai fo inga ai kia nga e kau ma fa ia la o ke lo la ya o yang fa pia o se kanga ka fo le e keling yo ka kaimi e ka ke sa ka ma fa ia so mai fa ia ka videos ai wa le vanga monetize le accounts ia ai langa o melinga sa wa ia e laki pe a mawani o video se lua i se vai aso e kas ia fa solo mai dole ni ka usanga lua se lua o ia le pe ia fa ko a fa i videos kalu mai le lua se lua o mai ia yang wali se ia o mai fa ke lo poko le ai e se o video e lua nga fa mai birth i se me nga walu ai ia fa me lai si nga ia u video le fa kan malo ngo foi wala waka ma waka vango ia ko pe mai nga si nga i videos so ane ya le channel ai o me ai o kala ngoa ko ia le ni me pepelo o le foi ko ke ma wai nga i si foi information i nga i me foi a ko nge ele ni me maka ukia ia po ni me ku nga po ni me o la ai ke ma wa information vai so se me pe fo yo so se me ka ke alu e fa lu rongo ia ma ona ia se me fo ia o se me fo ia nga o le ngi ola ka ke fe o kia ele umane le ka mo fa ia wa e ma wa me fo i ka ni uma ma so uma i so se me ka ke fa ia ia o le o mafua anga nga ko i sa wai ka mo fai ka fai ya se video ia o ka ia o le asofanga o le ai tu ia so o ko ai lo le so ai i le asofiku o le asofanga wo ia if you are listening if you are watching my video o maka mai ngi video ia subscribe wala vala mea lo fanga mo i lo wasfanga le ka ma fa ia kwa o le mea o le boka le loa pe lima se la subscribe o lo ala wa ka we afi ale ngo ko fa lo longo aku i le live manatu le fa mai e fa pe ai afi ale lima se la ia ke le lo pole ai pe ai can be pe uma la vai e lima se lau ia mangai watch hours pe kulu afe ia o ke lo e fua i le fainga e fai ia o videos e fua fa pe ngale de alunga le monetize YouTube ia ese isu e akili pe po le alisa ia o se video ngari ni yaso kele nisi mea fia kalangoa kwa i kelo o ngai uni ala la fa makalanga ai fia fai aku sa videos e wingai me o pisinisi e kele yo la experience bad experience i me ya ka pisinisi ia ai o le sia o video ngau ke fa asoa kwa ya kuli mai po le asa ufa makaranga o le afa ia i pisi nisi la ngi
Ia o nge Australia. Wai ai le organization i nge Australia ka o le scam watch. E monitor ai ia le mau pisi nisi ua fulata mai i Kongo Australia. Ia o se kako karkanua. Karkanua nganga ni aso a. Ai whaktai lava mai moa mai. Ia like. E ngalo ale like. Like mai le video pe a. Ia ai a whaapea i ke le like. Ia longa bunga fo i like ke le fia like. Ai ia manguia lava ni ngi aso. Ma fuanga koe. Ia mo e fo i wasa ni aku le afi mo male ulonga. Ia enjoy lo afi. Have a good night's sleep. Ia ma ingo sau ka umafa sau vai vela. Ku ia sau ki polo ma sau chincha. Ia po se kalik. Ia nga ka umafa loa lea. Ia mo e loa a. Ai whairenga luenga le hot water. Ale warm water. Ia o ngā kele mo le kingo. Ia sila mai le ipu. Whamai ea. A day without laughter is a day wasted. A day without laughter is a day wasted. Yeah. Kako, try to enjoy life. Try to enjoy life. Do what you like. Afapia, eke whainga luenga. Try to do something. But I know you should have a hobby to enjoy yourself. Yeah. I would forget me alive for see a quality care with fine. Ya waile ya Sofia fia ma wai. E ke fia lo loko. Pe a fai le mia e ke la ngonga e fia oi. Yeah, do good in the community. Do good in the world. Yeah, alofa le tasi. Yeah, awa koe ika se silis. Ai, o mele ke vai ako. I'm doing really well le mele o le ika. Ke lo ko mga kako ika. Ke lo mea o ke alu e o wika mai ai. O le Facebook. Yeah. Yeah, it's life. O kako fo ia po le alka mo fai pe o mele ko fa kwai pa ia le kai mi ka ke fe yo ai ya ai fa tsai la mai mo mai o le a fo se upu po se tsala wa le ka mali le fa fonga mai ya po se anga fo ia le fa ele fe ka wi ai mali sila mai ya fa ma ngalo mai wai ele sa opia se ya ma fai fo in ko mengi mai pe a si fia kani mai se maka upu kala noa ko ya ai alo fatele atu lava to fa so ifua